Bonani bantu bakithi isikhathi eside lingamboni. Hayi into bezimatasatasa lapha lalapha kodwa ke sembuyile. Yimi umalume uthi. Hayi bantu kazi ngifuna ukuthi ngiqale ngokuxolisa ngiyaxolisa kakhulu isikhathi side singabonani. Kwakusiba nama technical issues, technical problems here and there. But no, sohlala sikhona in the picture ngoba bathi consistency is the issue. Angithi namhlanje ngifuna ukuthi ngikhangele izincwadi zethu ngithi maybe market books asebhalwe ngesindebele. There are many wonderful writers asebekhona abantwana abancane, young writers. Ngasizokhumbula ukuqala sasishaya old school ya kanti sesidlama young writers amaningi kakhulu ngoba remember a nation that does not read is a nation that is going on nowhere. Kanti sinikhuthaza liwafunde liwathenge nezincwadi lizithenge. And kodwa ke angisoze ngipresente ngedwa kwelinto le ngihamba lentshantshu ngihamba lo Dosi loSiba okuthiwa nguSlindethi engizabe ngisebenza la kaDlesi la ozaba nguye ozangitshengisa ahambela angene phakathi kwabo ungumlobo omkhulu kakhulu an award winning writer yakithi esindebele liyamazi uSlindethi ya ngalesi sikhathi sengizomintroduce sisi Slindethi kunjani sisi ngiyakwemukela kuhlelo lwethu lolu zwanake asiqale ngokuthi kade uSlindethi na ngubani. Ngifuna ukuthi ngemva kwalokho uSlindethi uzasithatha singenise phakathi kwezincwadi ezikhona ezidla ubhedu sisli kade uSli ngubani ungaphindi njengosikhosana ukuthi uSli yimi hayi ngithi uSli ngubani uvelaphi kade uqale nini ukuloba akusitshele kathi fahla ngamafitshane ngawe. Sawubona Buthembi. uSlindethi uSlinganiso Mpofu. uSlinganiso Mpofu umlobo wezingwalo zesiNdebele. Ngiqale ukuloba ngo-2000. Ugwalo lwami engililobileyo bengibhala ephepheni. Bengibhala ebhukwini ngepheni. Ugwalo lwami engilobileyo belusithi ngabona isigaqa sentuthu siqonga. Ngahlala kusho lento yayisegazini. Kuthe ngo-2018 ngaqala futhi ngezwa ukuthi khona kulento manethi khona hayi bhala sile. Njengokuthi vele bengithanda ukufunda ingwalo zabanye abalobi ngagcina lami sengibhala olwami ugwalo. Kodwa ke ekubhaleni kwami ngangakhangelelanga ukuthi ngizogcina lami sengiphethe ugwalo. Kodwa ekugcineni ngagcina sengiphethe ugwalo. uSlindethi uphume kuSlinganiso Mpofu. uSli ngimkhiphe kuSlinganiso. uNdethi ngamkhipha kuMpofu isithakazelo sami. uSlindethi ufunde eMachakayile Primary School, wafunda eVulindlela Secondary School, wazoqedelela eSomankonyane School eLupane. Yikho lapho engizalelwe khona esiqintini seLunga. Ngakhulela khona futhi. Amabhuku esengiwabhalile afika 8 kodwa amabhuku esengiwakhiphile angu-5. Hayi ngiyakuzwa. Kule depth ngiyakuzwa. Ngizwa kodwa kuthiwa ufuthi uyena you are an award winner. You are an award winner. Akugxile lapho. Award winner uwina nini isikhathi bani? Iluphi ugwalo? Woza lazo iluphi ugwalo? I'm impressed. Okay, Buthembi, about awards. Yes, of course, ngawinile ama-awards. Ngiwinile ama-awards 2 times. Ngo-2023 ngiwine i-certificate emaqhaweni entaba. Yeah, ngo-2024 ngawina i-award ngathatha number 1, and then ngo-2025 ngazowina futhi i-award nansi. Iyo le i-award engiwinile ngo-2025. Ikhona futhi njalo futhi enye futhi exactly nale ka-2024 but angizanga nayo. Then nansi le certificate sangikhona engisiwinileyo. Yeah, Slindethi. Okay. And then futhi ngike ngangena
le competition eka Barbara Nkala uBarbara Makhalisa ngo-2025 yes kuzindatshana izindatshana zithe khona ziphuma kukhona isakuwinayo and then now ngo-2026 sibhalile futhi laphana kuBarbara Clara Makhalisa of which ngiphume ku-top 10 kuyinto engijabulisileyo kakhulu. Wow. Yo. Abanye abantwana amadoda. Phela mina ngiyaqala ukuhlala phansi ngikhulume nomuntu wakwabhala ibhuku waliqeda. Ngihlala ngisizwa ngabo nje bengama-rumors. Ngithemba abantu abaningi la ndingavumelana nami. Right, namhlanje incwadi esizakhuluma esikukhuluma ngazo zingaki. And ngiyazibona phela uzibuthelele lapha eceleni kwakho zingaki. Ngizazibiza ngamagama azo, ngama-titles azo. Angithi ngiyazahluka ngama-titles azo. Singaze singene kweyakho. Ngithemba ezinye zakhona ngiyazi asuzo zakho. Kodwa ngithemba labo kabasoze babe lama-problem. Wasiba marketer for free abalobi bakithi. Angithi ngiyeza akuzibize one by one umuntu lane lomlobi. Okay, Buthembi, about incwadi zabalobi. Incwadi zabalobi ngiziphethe kakhulu, angazi ukuthi zingaki. Incwadi zabalobi ngiziphethe kakhulu abayihlukeneyo njengobana usibona Buthembi izo lezi ncwadi. Ngizaqala ngale ebhalwe nguMeluleki Sibanda ethi imfihlakalo yasebunyameni. Le ithi umhlaba wenkohlakalo le ibhalwe ngabalondolozi bolimi kulaba loba abahlangeneyo lapha. And then ngiphethe leyi ethi lakanye wanyenza ibhalwe ngubhuti uMthokozisi Ncube. Ngizophatha leyi ethi emdlawuzweni ibhalwe futhi ngabalobi bakithi. Laba ngabalondolozi bolimi sorry leli ngabalobi bakithi ithi emdlawuzweni lapho kuhlangene futhi abalobi abaningi. Ngizophatha ibhuku elibhalwe nguKhefasi Sibanda elithi uqondisile kaKhumalo. uKhefasi Sibanda lo nguye engibhala naye engingathi ngomzala wami, nguye encedisana naye ukubhala izingwalo uKhefasi Sibanda. Ngiphethe futhi lolu ngolukaSilindeti eluthi usizi lweminyaka. Ngizolibeka lapha eceleni. Ngibe sengiphatha futhi leli elithi ezididayo leziqumbaqumbayo. Lolu gwalo lolu Buthembi lulotshwe ngabalobi abaningi kakhulu. Baningi abalobi abakhona lana ukuthi kukhona eziqumbaqumbayo kukhona futhi njalo ezididayo. Yeah. Umhleli wazo nguBarbara Clara Makhalisa. And then nanto futhi olunye olubhalwe nguSilindeti futhi ngilo lolunye ugwalo lwami olithi uZibi Zomfowethu. Ibhuku leli lifundiwe leli bhuku leli kuSky's FM ekhaya laphana ku radio kuSky's FM. Lalolu futhi lusanda kuphela manje ugwalo lolu oluthi iZibi Zomfowethu lalo futhi belifunda laphana ku radio. Sibe sesibuya futhi koluka Barbara Clara Makhalisa luthi ngiqabula nanti ibhuku elibhalwe ngabalobi abakudala bakithi ababhale ngama-70s. uBarbara ubhale kudala liyamazi abaningi bamkhona. Sibe sesibuya kugwalo lukaSimpia Sikhululekile Ndlovu oluthi umkhondo kamama. Nanti Buthembi ngithemba uyalibona. Sibe sesibuya kulolu olukaMercy Muda luthi ngasohlangothini olumnyama. Sibuye futhi lapha kunjani nxa kunje libhalwe nguMeluleki Sibanda. Ngibuye futhi ngolukaMeluleki Sibanda futhi lolu oluthi akugwatshwa ngokuzalwa bakithi. Engithemba ukuthi khona ititle iyazwakala ukuthi ithini. Sibuye futhi kolukabhuti uMgubazi. Thina abaningi simbiza sithi ngubhuti uMgubazi kodwa yena igama lakhe lokuzalwa nguLizwi Mkhululi Chuma. Indoda lisuke eCholotsho. Lithi buzani umkhwananzi. And then ngiphathe leli
elithi inyembezi zentandane libhalwe nguSilethu Buhle Gumbo. Ngibe sengicina ngalolu ugwalo Buthembi lubhalwe ngabalobi ababili uPhatsani Dube loBetty Ngwenya elithi Indoda Yephupho. I-library yami le bakithi aphelelanga. This is my library Buthembi. Siyaxhasa abanye abalobi asibekeleli nje kuphela, siyaxhasana sinjalo, yabona. So yiyo le inqwaba engiphethe Buthembi. Mbonge. Hey, hayi siyabonga kakhulu. Futhi sengize ngifisa abantu ubuye lazo zonke zakho, wazichaya zonke, sazitshengisa umhlaba zokuthi sazigqaja ngazo, kodwa ke kungasenani. Sungathatha ke kathesi uthi briefly kuzo zonke lezi ezilazo osowazifunda, usitshela ukuthi isihloko ngubani, ukuthi title ngubani yogwalo, lokuthi lubhalwe ngubani, lokuthi ngamafitshane yini ongabona abantu abangayithola lapho. Uthi briefly phela ukuze abantu bazithengele, kodwa ke lapha ke u-advertise one by one. Kanti sengiyekelela kuwe, asafuna ukukhuluma. Shaya sli. Okay Buthembi, amabhuku ngizochaza lawa nje esengwabalile. Ngizochaza lawa ibhuku elikaMeluleki uVodloza elithi kunjani nxa kunje. Ibhuku leli lilotshwe ngobuciko obukhulu, lilotshwe ngobunono impela. Ibhuku leli kahle kahle likhuluma ngezigigaba ezenzakala emzini kaMdlongwa. Kule ndaba enkulu lapha kuleli bhuku engingakusho nje ngamafitshane, mina ngithe into engifundileyo lapha, ngibona ukuthi umuntu omdala ma ehamba emhlabeni, ma kuyikuthi uhambe kabi or else wachiya elayezele wafaka umlayezo ukuthi makube nje masengifile, ngicabanga ukuthi kumele kulandelwe, ngoba kusuka kuvele into ezimbi ma kuyikuthi khona kungalandelwa. Kukhona okusuka kuvele abantu bengakunanzeleli ukuthi khona abasalandelanga lokho okuchiye kukhulunywe ngumufi. So indaba lapha bakithi inzima kakhulu, kuningi okwenzakalayo lapha okubuhlungu kakhulu emulini ngendaba zokuthi khona bebengalandeli lokho abakutshelwe ngumufi, okungangokuthi amasiko ayasebenza, lamazwi achiywe ngumufi ayasebenza futhi njalo. And then elika Barbara Clara Makhalisa, ibhuku leli engicabanga ukuthi libhalwe manje ngo-2019 laphana kule COVID, ngoba libhalwe ngesikhathi se-COVID. Ibhuku leli likhuluma ngokuthunjwa kwantombazana wayihambe siyafunda kwamanye amazwe phesheya. Wathunjwa, kodwa ke ekugcineni wagcina ephuma lapho ekuthunjweni, wahamba wayenza izifundo zakhe, kodwa kwaba buhlungu ngoba into owahlangana lazo esebuya futhi engakaqedi izifundo zakhe, egijima ukuzobona abazali abasebeshonile ngobuningi ekhaya, basebeshonile. So wagijima sebuye engasaqedanga izifundo. Kukhona okwenzakalayo futhi okwenza wagcina futhi engasabuyelanga, kodwa ke ekugcineni wagcina ehlangana lejaha lakhe elalisuke lamkhulelisa ephesheya engazi yena ukuthi khona ukhulelwe. Ungaba le-stress kakhulu Buthembi, zikhona izinto eziyenzekayo ungazi ukuthi uziyenzile. Abanye basuka bephuza utshwala, zikhona izinto umuntu ogcina ezenza ngokuba le-stress, okukhoza ukuthi khona ugcina usenza izinto wabungazimiselanga ukuthi azenze. Yinto eyayenzakalayo lapha, wagcina esezibona ekwelinye izinga, kodwa ke ekugcineni yonke into iyalunga. Mbonge lapha. Right, sesingena ke manje kwezakho incwadi, kwezakho ingwalo. Nanto ke lolo luphetheyo. I-title ithini? Ngicela ujule. Abantu nxa bethi baluthenga lolu gwalo, baluthenge bafuna ukufundani. Luphethe nje briefly kodwa ungabatshelanga story sona. Briefly, right, yini la? Kwavelaphi? Wezwani ukuthi ubhale lesi story? Okay, njengoba nje ukuthi mina amabhuku esengwalobile angu-8. Angu-8. Kodwa ama-hard copy engiwaphetheyo
ayi-5 ama-hard copy engiwaphetheyo, njengobana nginawo lawa amanye ayi-2. Yeah. So amabhuku ami esengiwabhalile: uZibizo Mfowethu, Usizi Lweminyaka, Yahlala Ithunga Isengwa, Ukuthathelwa Amaqanda Asikufa Kwalo, Longwenya Idlela Emsingeni. Yiwo amabhuku enginawo. So amabhuku ami akhuluma nge-GBV kakhulu. Ngibhala nge-GBV ngokuhlutshwa kwabantu emakhaya. Kungaba ngobaba, abantwana, whatever umuntu ohlutshwayo. Even ogogo labomkhulu asebekhulile kukhanya behlutshwa ngabantwana. Kuzokuba futhi labantu abadala abahlupha abantwana. Kuzokuba lamadoda ahlupha abafazi ezindlini. Kanti-ke labafazi futhi bahlupha amadoda. Yikho engibhala ngakho kakhulu in different ways, but as long kuyi-GBV. Ibhuku lami leli elithi Usizi Lweminyaka likhuluma ngomntwana okhulele umama wakhe uthe khona emzayile wamshiya esebone umendo, wamshiya-ke lo umalume wasala ehlukumeza umntwana. Ekugcineni umntwana ubalekele kumama, kanti lo baba lowo othethwe ngumama uzofika futhi ahlukumeze umntwana. Yikho ngithe lusizi olwaba ngolweminyaka lokho esesizini, kodwa phela akupheleli lapho ukuthi umuntu ehlale esesizini. So yeah, yikho lokho engakusho. Hayi siyabonga kakhulu. Ukuthi izitori ezingaka ezinzima kangaka ukuthi abantu bazithathaphi zipho kuphuma nje emakhanda. Lekho ke yikho kuthiwa ke italent. Yikho ukuthi umuntu uzalwa lenye into eyisipho esikhulu kakhulu. Hayi ke lapho ke Mampofu akuthi wena yiwapha amazwi akho okucina ungawatsho ebantwini bakithi abalobayo, lalaba abazifundayo izincwadi abanjengathi. Uthini ufuna amazwi akho nje okucina, ungathini message yakho to the world? Umlayezo engiwuchiyela abalobi kuThembi labalandeli, ngithi kubalandeli, yalanini lisibhalela indaba ezinhle, ezimnandi, ezisikhuthazayo futhi ezikhuthaza abantu. Lingakhathali, liphakamisane futhi singabalobi, asiphakamisaneni. Abaphambili besiphakamise thina esisemuva kwabo, uthi lathi abasemuva kwethu sibaphakamise futhi labo bephambili. Ngicabanga ukuthi ngokwenza njalo sizoqhubekela phambili sibambene. Kubalandeli ngithanda ukuthi khona yalani lisilandela, lifunde ingwalo zethu, lizithenge futhi njalo. Ukubala kwenu izingwalo, ukuzifunda kwenu kuyasikhuthaza thina singabalobi ukuthi siqhubekele phambili siloba. Imali ingekho leni lathi kasikho, ngoba sibhalela lina abalandeli abathandi bezingwalo. Yikho khona lokho engikubongayo kakhulu. Ngithanda ukubonga futhi lezi hlobo zami ezingikhuthazayo, ezisukumela phezulu manje sithi khona ngihlaba umkhosi ekulobeni. Ngiyabonga kakhulu bonke futhi abangisapotayo isikhathi sonke, abathenga ingwalo zami, abangisapotayo makuyukuthi kulama events okumele ukuthi ngiwenze, abangisukumela phambili. Yazi ngiyabonga, ngeke ndiqambe ngamagama ngoba libaningi. Ngiyabonga nje lonke, ngibonga nje bonke abangisapotayo. And then besicela ukuthi li-comment, please comment, subscribe and share this video. Thank you so much. Siyabonga kakhulu usilinganiso Mpofu, now that we know, ngoba she's popularly known as Usli Ndethi, osebhala incwadi eziningi kakhulu. Sibonga futhi labalobi abaningi kakhulu, abanye singabaziyo kodwa ababhala incwadi zesiNdebele. Njalo futhi sithi kini, uma ekhona ofuna sixoxelayo, obhalayo phandle le, contact us, khuluma nathi ku-comment section. Njalo futhi kokucina ngithi kini, subscribe to this channel ukuze sithole sixoxe ngento zakithi, and futhi asikhohlwanga lokho eselubala ugwalo lwethu loluya. And ke sizafuna ukuthi sithi expand i-content yethu to interest almost everyone. Engitsho kwekithi
If this content is live is of great interest to you, why not subscribe? And like of economy that this content give me, it does not interest me. Why not subscribe and chat with us? I don't understand this language. What are you guys saying here? Why not subscribe? That's the whole technique, the only way for people to coexist and live together. Siyabonga kakhulu. Subscribe, comment, and like. Salbon. Siyabonga.